nili prengke mai ke pha la bangso alam the than the prang ethe theni nili ra phan isi clarification ason lo nili pachini jining hang aselam the bangla phelo nili la ra kam ke claim mante RTI ke claim la bangso alam bang akama bangke nili ne hang jung si ining hang si ke claim la bangke ko mane jung aphan mane personal life aphan ko kine ka te gi pu alam la puson thang tawe la pen sitin officer pen dame nili ko pini alang le tum phan ninge che oi pu aprang pen ta thang na tawe la pen non tawe la pen council authority tum phan stame la representative CM bengadang lok EM MSC tum phan tame nili jung thang la puson ka chelang selet la puson tawe la pen alang le tum personal life along nili ke dami la puson ta aka alam tawe te non na bangke nili dak la hai kaning ye bangke information je tu ke long la so alam bang ahok pet alam rada phan kapat klak ke than pon la so assistem amukhan nili jung ining ke apun ki phophe la so hormusi rad phan ka chesia asi la dake rat ta thang da daya we lake je rad le nili phan ke toy ta kali nili ning hang jung be si ke claim la bangke asi la bangke rad phan ta me nili clear ke pilo officer phan la me authority tum phan ta me nili pilo asi la song pong chok che det kaning ye pustame lake jung nili mi thang sa dai dolo la bangke asi la hello si clarification lo asi pini jase me pen nili la phenke mai ke phalam the bang la phelo je nili jung kamun thi kama tha lam sin nili kaning je ji la sila dak bang ke ka biak lo ra da phan tame ar sik jit pen alang li tum si tame ma tha pe me mun thi pa me pen la so lam bang ar di dang pidun ji phan sin nili chuning ri lo la si alam the bang la phelo non malom ka che than sai la solar project la solar project alam aputhak dili aprang ta than iglo nang le turan phanang than iglo lake ke cheng ke alang le tum survey ka kuri ke langkaizan area puthan lo dili klordung area puthan lo lahorizan area puthan lo lasin non het jong nili ka chini alam the abangala phelo je Assam Power Distribution Company Limited mante APDCL pen itu nili ka chini alam the bangke la phelo alang le tum karbiang long solar project ke degji aphan ke alang le tum pen chisik eglo karbek lo autonomous council pen cherapsi la so bang alang tum chisik iglo la si alang le tum nang ke thanu na tengke la phelo je la ke kadung eta chini lo seta me record ni lo record ke do tengke alang le tum dak long le ke nang ji ke 18,000 bighas lo la ke kadung eta chini lo sta record along tala pusi dulo 18,000 bighas la pen la dak total ke 1,000 megawatt pusi alang le tum bangke dak target ka kurilo la pen la so a scheme ma bangke la so scheme ke dengke konat peloma polotang te la ke মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প la ke la helo মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প por pensi so scheme pensi la bangke ke deng iglo la so solar bangke la si alang le tum nili phana ko nang than kapachinia teng bangke non kidobong ke la long le 18 bighas or sorry 18,000 bighas along le ke KPG ke long ji a process ke claim bom lang pusi nang ke than dun alang le tum pen thang agreement la so puthak ke long le bang ke awe lang klar dak pen pusi tang ke than dun process voi lang pusi nang ke than la 18,000 bighas of land in Karbi Anglong district of Assam and the land allotment process is in progress the progress voi lu pusi lang tu nang than lu la ke la son sin nang than dun lo la si la so pen abahera anke jitu agreement MOU has been signed between the KCC and APDCL has on that and regarding point la jitu la so bangke la tum nun anta la so bangke klar dak pen awelang pusi la tanang pachini dunlo la si la hello la pen a solar project bangke Karbi Anglong long ke la so isiwet lang la pen jitu ka survey work is going on la ke initial mane ke cheng along si la so jitu ka survey bangke dolang pusi than lo la si kengset tengela phelo je Karbi Anglong long la APDCL la tum মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প স্কিম deng pen 18,000 bighas along le Karbi Anglong along le lang tum cherai po la pen la bang so long 1,000 megawatt
latum energy dak nante pipo pusi latum cisik lo la pen la so proses bangke non si claim voilang long le ta long pemi melang pusi nang than ik lo la pen agreement sa me latum non si chingwai pomlang pusi ilitum badili pan ladak nang apa cidi lo alu pet la si ladak bang radatum nili ki pudai bang la pelo ja nili ki pudai la pelo la bang so long le 18,000 bighas ke nili jungjung kamun chi pona teng plo tang te lage ke jor lo lage company bhangi people ke jor lo the ke jor lo pule kosol ma la tum agreement to the lease agreement po agreement plote pene nikan ke bin koi phan pukailu isia generation nikan phokep mate 99 years phansi hoitu lake nili ka ma thalam la sonsi hoitu claim thai po la si la bangke ke jor ateng lo lage la penda ka bang ke ilitum labang solong lege kaluk solo pule ningi dak stame thangta akan kaino avelu la sida compensation alang letum Carmelo Thomas Council letum ke la ke compensation interest pansi ke claim ji pusini lining jeng tu nili paklang tum je apol pen apol hut CM tuliram rohang khai same ning je ba Carmelo Thomas Council letum authority tum tame ning je nili tum border ke rai je phansi ason ni tu ma scheme a project ke deng lupu la so bang la si dak project ke deng kel ka solar si wan vek nei polam ave aka break pen da wan me tela dak bang ke pini jase met pet tu solar alam aka break alam le chathani kali la si border ke rai bang ke solar project wan nang pu polam la son lele athe forest department beta SOPD ben sinikani si kuting ko nang le uting ko 20 crores nang le so poisa dalo la tum IB kim along tin si kim warat IB ko adorkar pen dehala border ke lasi dorkar la 20 crores ke lake thetan atangkado lasi lake la so project pen vek le itu border ke rai ni polam ka wi lasi la so bangke putho dalo ningilo la bang long le bang pi long le lang la pen pi dang ne ili tu matha pamisi la so bangke claim tangi adak dorsing rong hang MLA alang li land advisory board settlement long board at chairman la pen land and revenue IM in charge of morsing tiso alang letum bahini si la so kam ke ke claim pon pusi dili ding yeng tu la si alang letum bahini ka chepehem phua kam ke ke dam tang ata ke chok chesi ka lu ke chok chesi ka lo tang te konan daloma la bangke foreland hadak packet 3 to 7 at ke chok chepin lo la ke la si la chok chepin lo nasi alang ni tung kaca pehem puakam ke lagi cok din ke avilu lagi keladak pandan ni hai lo lasi jong si akoy kewan komaner ajirpo jirpi jong si ilitu majirpo jirpi tim jong si la so ni ngepun pope je dang li la foreland apot ke widening of foreland national highway number 29 laddak ke chok che ave pujok si kama thado pulo tangte autonomous council pen inquiry piroi nili paklang dun podak paklang dekte pulote nili pan hada amat kupima adai nang enoi nili jungjung se adai chen po omorsing tiso pen dorsing rohang MLA pan tame nili ke koya kamave rada pan ke koya kamave lasi ala le tum bahani ka chepem puakam ke la ke chok che ame than jungjung ale pansi ke claim chok lasi si bihek aso alam nili rat pan than po nili apang than momlo lam national highway 29 packet 6 along jor left teron narong hala dake isi rat tu kacera apu khuri asudo laso nang bisar pitha sarpu application ki pi council along omorsing tisolong sa file do hala da alangli bisar pinanta pi thek thelang lake pi thek thelang pi ha he de pulote la asu akamalam jong sialang li inside the pulote ake thelang ko sosi omorsing tisol claim thek po la sialang li bang ta nong te EM la revenue pen bang lang li pan ke terek nai pusi dili digi tu jo phang kan ngi lo la CM akan tuliram rohang sara pan dili la so bang chuniri pachining tu lo jalang li pan la revenue arpu pen bang pisun nangi ate alang li ke claim isi da chok che lagi la itu foreign lo an ke nili peklang thek nong tarat pan isi chak lo alu pen nili paklang thek peklang ke de pulo tang te nili pan da ne anoi motan ning yelu la si la 18,000 bighas along leta nasi rat karbiang longa rada tumbang ke putot mata tu pe meta mo luksom deda fi letum ining ka che oke ale velu ake thek kere asong etum hampang asong na dopik alang letum hanta ka tuning lo la sohon mubang mata tu pe meta ide tum long leke jor kalima kalama la so bang mata tu pe me noi ko ansi ka luksom ni maletum la si letum nondak katung eta chini lo etum hemprek hangbom hemprek long le pala mabe ide tum si pena tum master long lok plotang te
ba ke wang ger ni ke आज सोसेसी इंडस्ट्री के वांग अलांग इले तुम लो लापेन इले तुम के वांग जिया उवे तुम इले तुम आखे नन नंग चान बॉम लो नन चान ओ ये दे लांगसी इनिंग हांगली इले तुम के क्लेम थाप लोंग लोंग ले नंग के काम के आवे लो लासी इले तुम ए पी अलाम ए फ्रांग अलाम कद्दू कवि मुंची एट पेन कार बेंग लोंग तुम मास काउंसिल सीएम आके हाय तुलिराम रोंग हांग सितामे अलांग लितामे ला सोहर मु आको सेकंड थॉट मा थाथु इका जे रिव्यू इक धा जे ला सोहर मु इले तुम कलु सot हे तांदु मा बे मा la pen rata la sin nili kening yi bangke nili hoye bangke la solong le bangke pi nang nela non amat ke ili tu mata tu nang lang kusin nili ngeng tu la sin la hello solar project ke non kit ma ke do bom ke la sin don ke ceng hujok si ele tum ke rok tok du dum de pulote mo bang klem eta pi bangke tum ale velu la sin rar pam ta pini pachini lo la si la solar bangke ili tum ke tu nang kusin nili ngeng tu lo